F'Novembru tal-2009 qabel iddaħlet fis-seħħ ir-riforma tat-trasport pubbliku, il-Ministru Stingat kien wieħed li b'SMS in-nies kienu ser jibdew ikunu jafu fix-xinġejja tal-linja. Neżiġu il-puntwalità u ma naqbilx mal-Onorevoli Mizzi illi ma tistax tipprevedi l-puntwalità fid-dinja kollha, l-Ingilterra, l-Italja, Franza tagħmel SMS u jgħidlek il-karozza tal-linja ġejja f'dak il-ħin. Ġejja f'dak il-ħin, għaliex għax hemm sistemi kif jitħadmu. Kull mu qed nagħmlu qed nikkupjaw Onorevoli Mizzi. Ma qed nivvintaw xejn, jien ma interrompejtek, hobbik wiedek. Dakinhar fil-Parlament il-Ministru Stingat kien qal li s-sistema ta' trasport pubbliku f'Malta kellha tkun l-istess bħal tal-Ingilterra, l-Amerika, Franza u l-Ġermanja. Nistgħu nipprevedu fiex kien jaslu l-karozzi tal-linja għaliex hemm sistemi kif tipprevedi l-flow tat-traffiku. Mhux qed nivvintaw xejn, qed nikkupjaw dak li għamlu l-Ingilterra u l-Amerika u Franza, il-Ġermanja u kullum kien. Irridu iktar rotot, irridu iktar frekwenzi. Iżda llum aktar minn sena wara li l-arriva bdiet topera, is-servizz tal-SMS baqa' ma daħalx fis-seħħ. Il-ġurnal The Malta Independent irrapporta li dan is-servizz kellu jidħol fis-seħħ dan ix-xahar, iżda l-darb'oħra reġa' ġie pospost. Għad mhux magħruf jekk il-Gvern ser jimmulta lill-Arriva talli ma żammitx kelmta fuq dan is-servizz.